بەڕێز خاتون نەجلا چامل بێڵە ناوێکی زەحمەتی هەیە ژنێکی چالاکە 20 ساڵ لە ئەڵمانیا دەژی ئەوەی جێکی خۆشحاڵیە من دەمەوێت بزانم نەجلا خان زۆر چالاکە کاری کردووە و دەیەوێت نەجلا خان سڵاوت لێبێ ئێوە چالاکن 20 ساڵ لە ئەڵمانیا و هەروەها لە کوردستان لە باکووری زۆر چالاک بوون ئێوە لێرە کە بچنە ژێرچەتری ئەم دیاسپۆرای فیدراسیۆنی ژنانی کوردستانی دیاسپۆرا ئەتان چاوەڕێ چیەکەن چۆن دەتوانن ژنانی دیاسپۆرا هاوکاری کوردستان بکات بله سپاس دکم بۆ فرسەتێکی مەزن داومە بله ئیرۆ فدراسیۆنە ژنên دیاسپۆرای کوردستانی کنگرەیەخای یەکەم کرد مجی خەلاتێکی گرت گەرەکی ez دڵخەشم لێبەلێ چوومە ez هەندوراوی دا دەگرم هەموو ژنên دیاسپۆرا نه tenê ê دیاسپۆرا welatê cûrbecûr hatin jin vira îro kom bûn her yek dilopekî av bû hemû dilop hatin cemhev û berhekî mezin ava kir ew bingeh e ev 4-5 jin îro kom bûn lêbelê ew dengê Kurdistanî ye dengê ne tenê welatê me nasnameyê me cûrbecûr henin nasnameyê me yekem ala Kurdistan em hemû jin bin bangê ala Kurdistanê da kom bûn lêbelê nasnameyê me din cî cinsî ye yê din cî olî ye kulturî ye cûrbe ziman e herî giring ez vira da kar û xebat me berê cî niha cî Avrupa'da pir mikir zimanê zikmakî hebûna me ye gel zarokê me pêşerojê da dixwazim Kurdistan azad be ziman tune be azadbûn gêm dimîne em zimanê xwe perweder bikim û kulturê xwe bi kulturê xwe bi cil û bergê xwe bi mejiyê kurdwarî em werin em tên cemhev û dixwazim ew mejî hundura zarokanê me keçikanê me de cî bigire û ne tenê bo welatê Kurdistana azad no bo tenê çar parçe Kurdistan em Kurdistan niha diasporayê da jî Kurd vira her kuderê Almanya, Britanya kuderê dibe bila bibe cî şaregerda cî bigirin parlamentê cî digirin hêzin em bêjin dengê me tundeyiyê me hundura me de çê nebe em dest bidin hev jinên hemû çarperçe ez wisa dibêjim şeş Kurdistana sorcê em bir nekin diaspora de jin henin cûrbecûr jinên êzîdî jinên cûrbecûr henin ev deng reng e boî cî em dibêjin kî kulîlka me nergiz biharê da ger hûn destê xwe dirêj bikin tundeyî em dijî tundeyî her tundeyî bisekinin ne tenê sîstemê Tirka Ereba Eceman yan cî me kir bin pêxa em dijî hundura xwe da cî dijî tundayînin کوڕەکەی بەڕێستان لێرە لەدایک بووە بەڵام کوردێکی زۆر جوان دائاخەوێ یعنی چەند کاری گرنگت کردووە بۆی زمانی کوردی بپارێزرێت و کاری ئێوە لە داهاتوودا ئەمە یەکێک بە لە خاڵە گرنگەکانتان ne zahmete ez dimilî dizanim ez jinekî zazayî me yani zazakî mezin bû bişê zewîç andin ez kurmancî hîn bûm me pirtûk nivîsan lê ez bi zarokê xwe kurê xwe hûn jî dît bi rastî kes nebêje ku em nikarim kurdî biaxivim ez hundura wanan da soranî hîn bûm ez hêzê de gotina min ew e kî ne ez xwe bînim ser ziman mirov hinek quwet bide xwe zor bide xwe dikarî ziman hîn be zarok gê min hêzîkê min da bû ez me çîrokê Kurdî axvan
خبر دا خواند ما ستران کردی ما جیروکی کردی خواند او نها کارو خباتی ولاتی خد که جم کارو خباتی هزد ده دیاخه او تشتکی بیروزه بومن میناکی نازخان زۆر سپاس میوانی کەشم لەگەڵدایە بەڕاستی دەستخۆشت لێ دەکەین ژن دایک ئەرکێکی پیرۆزی لەسەرا هێویدار من ئێستا لەگەڵ خات و شیرین ئامەدیم ئەویش یەکەم ژنی کورد بووە لە دوای ڕاپەڕین بۆتە سکرتێری گشتیەکەتی ئافرەتانی کوردستان و ئەمڕۆ لێرە ئامادەیە و دەیەوێت لە ڕێگەی ڕووداوە پەیامی خۆی بگەێنێت کە چەند گرنگە ژنی دیاسپۆرا ژنانی کوردی دیاسپۆرا و هێزێکی بەهێزن بتوانن هاوکاری کوردستان بکەن و هێزێکن کە تا ئێستا لایەن زۆر لێ نەکراوەتەوە و چۆن دەتوانن هاوکاری کوردستان بکەن شیرین خان خير والسلامات أجي دست خوشي الجنوبيات كم توجي إكشوان سفيرة بسنوري كو بيوم ملة كردو خاكون الشماليات جينيا دنياي بيجومان بشرا بارينه كونفرنسا شهيدة ليلى قاسم هات بستن أو ويدامي بري كردستاني هبو يقدنجيا ملة كرد هبو البنسي بري كردستاني أمشون بحثي ما في جنيب كان شلاي رامياري وأبوري وروشنبيري روشنبیری و کمالاتی نکات قناها هنگی دا اسفا اکشوان بوم یکم جار بلکه سه چهار روزا محاول دا کو بس بجبهنا سنور ابراهیم خلیلا کد چا ام هنا کنفرانس کل المانیا از سال 92 ما هشت هاتم کو وفد افراد کردستان هاتین المانیا البرلمان دزلدورف برلمان میونخ پیام جنت کرد بحث کلمه گراگری من نشون بيجم جنا كرت أفريقيا دا صلاة وأبايا وجنا كرت جهشيا همي بريا جه برياري بلكو من بحث جنا باش ماي أمبارات كبحث كسكاري شهيدات كبحث معاناة كرت كركش ناحية أبوري وشانت أبلوقات أبوري سال ملاد كرت بون أفريقيا جهاد الخوشية كو أجزل بيروز باهيل الجنا أمادا كاريا كونغرا إيكيا جنات فيدراسيونا كردستانيت كان دياسبورا أبجب خو أفجنا دبنا سفير بنا باليوزيت بيسنور بوجلو خاكون الشمانيت خو او تكارن مصدرين لو بيدرس كان بوجل خو بجنبلي كرت هنا خدان كالتورا كي بهزن خدان ميجا كبر سرورن ام تكارين ابروكا بالبشيا هوا ودنجي هوا ودنجيم اكدنجياما امشين ملت خو بجينا همي لايبا وجنا كرت بيجومان وقت جانبتا قلت دايكا سفير بمال كونفرنسا شهيدة ليلى قاسم ما تقولي أفراد نيوي جهانا يكم مستوى جهانا دايكو خشكو خزانة بو پرورده لزانة استا كونغرا ايكيا تشكي بيروزا وكو چترا كل بن آلای كردستاني دشين قلق جا كاري بكن چبكي اقدنگيا ملتي اكا ملت بيت اكا خزان بيت تو ناف خزان خدا اقدنگ بي سركفتي بي تو ناف كوماگای خدا اقدنگ بي سركفتي بي تو اگر بيرا دا اسهات مجوره بخدمه باخچه که پر انواع و اشكال رنگایتی ده هي ناحيه ايديولوژي و بس وقت چون سر بناسه بحث یک پیام هبو او یک دنگ بون او بحث جنا کرد کر جاس پیروز به لیت کم ان شاء الله پشتی ویدمی د دسته سروک و دسته کارگری هنا هل بجاتن اجل پیروز به یوات کم وکو خوش زۆر سپاس کە لەگەڵمان دابووی